Igicamunsi cyiza kuri mwese mudukurikirana. Iki ni Ikibabi TV. Uyu munsi turaza kuvuga ku giti bita ikibonobono. Mu Kilatini bacyita Ricinus communis. Iki giti cy'ikibonobono ni kimwe mu biti bifite agaciro gakomeye mu Rwanda no muri Afurika. Iki giti gifite ubushobozi bwo gutanga inyungu zitandukanye ku buzima bw'abantu, ubw'amatungo ndetse n'ibidukikije. Ku buzima bwa muntu n'imiti y'ibyatsi, ikibonobono kizwe mu gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ibice byaco nk'amababi, uruti n'imbuto. Ibiribwa, bamwe bakoresha imbuto z'iki giti mu gukora ibintu bishobora kuribwa ndetse hakavamo n'amavuta. Ku bidukikije bidufasha mu kurwanya isuri. Igiti cy'ikibonobono gifite imizi ikomeye ituma ubutaka budatwarwa n'isuri. Giteza imbere kubungabunga ubutaka mu misozi no mu bibaya. Gukomeza ubutaka, imizi yacyo ishyigikira ubutaka bikagabanya gucikamo ibinogo cyangwa guhungabanya ibidukikije. Gutanga igicucu, kuri ubu hifashishwa iki giti mu guha igicucu ibindi bihingwa. Ku bukungu, ibikoresho, iki giti cyifashishwa mu gukora ibikoresho by'inganda n'ubwubatsi. Havamo amavuta ya moteri. Imirimo y'amaboko, abahinzi n'abaturage babona akazi mu bikorwa byo gutera ibiti no kubyitaho, bikaba intandaro yo kubona amafaranga no gutuma ubuzima buba bwiza. Ikintu kidasanzwe abantu benshi mutari muzi twifuza kubabwira nuko amavuta y'ikibonobono ni meza ku musatsi. Menya uko akoreshwa. Abantu benshi bamenyereye gukoresha amavuta y'ikibonobono muri massage, dore ko azwiho gutuma uruhu runoga rugakira amavunane. Aya mavuta akaba akurwa mu tubuto tw'ikibonobono agatunganywa. Gusa si yose ari meza ku musatsi. Mu guhitamo uzareba yo mu bwoko bwa Jamaican niyo meza ku musatsi, cyangwa se ayazwi nka cold pressed. Gukoresha aya mavuta ku musatsi byibuze 2 cyangwa 3 mu cyumweru bihuha ibyiza byinshi, nk'uko muri iyi nkuru tujye kubibona. Ni gute amavuta y'ikibonobono akoreshwa? Nyuma yo guhitamo amavuta meza ku musatsi, kurikiza izi ntambwe kuyasiga mu musatsi kandi wibuke ko yo atagombera ubwinshi. Intambwe ya mbere: vanga ibitonyanga 4 byayo n'ibitonyanga 12 bya coconut oil. Intambwe ya kabiri: urwo ruvange rusigaho imisatsi itereye, umere nk'ukora massage uva ku mutwe uzamuka mu misatsi aho irangirira. Intambwe ya gatatu: nusoza wogemo n'amazi ashyushye nta sabune, ariko wiyunyuguze noneho ukoreshe na shampoo usokoze. Gusa niba ubikoze nijoro ari nabyo byiza, watega igitambaro noneho ukaza gufuramo mu gitondo. Ese kuyasiga mu musatsi bimarira iki umusatsi? Nk'uko twabivuze hejuru, amavuta y'ikibonobono agirira akamaro umusatsi harimo ibi bikurikira: kurinda imisatsi gupfuka no gutuma yoroha, gutuma imisatsi ikura neza ikanabyibuha, kurinda ko imitwe y'imisatsi iboneka nk'ishaje, aba meza ku buryo wagira ngo wadefirije imisatsi kandi ari ikibonobono gusa, kuyirinda kwereruka uko ugenda usaza ahubwo ikagumana ibara ryayo. Icyitonderwa: kuri bamwe amavuta y'ikibonobono ashobora gutera ubwivumbure ku ruhu rwo ku mutwe. Mbere yo kuyakoresha, ubanza usige make inyuma y'ugutwi, utegereza amasaha 28. Nashira nta kibazo ugize cyo kuryaryatwa cyangwa kubyimbirwa, ubone kuyakoresha. Aka ni akamaro k'ikibonobono. Ariko nanone twibanze cyane ku mavuta ava mu kibonobono kuko agirira akamaro imisatsi yacu. Mureke tuve mu gusukisha, ahubwo dukoresha amavuta y'ikibonobono tugira imisatsi myiza, ibyibushye kandi miremire. Turabakunda. Iki ni Ikibabi TV. Mugire umunsi mwiza.